Assalamualaikum guys. So hari ni saya nak buat a quick product spotlight untuk 3 produk Herbalife yang boleh membantu kita rasa lebih bertenaga. Okay, bila kita bercakap tentang Herbalife, kebanyakannya kita akan terfikir tentang weight management. Kan kita punya Formula 1 shake kan. Ramai orang tahu Herbalife daripada Formula 1 shake. Tapi actually, based on the market right now, ramai juga orang Malaysia perlukan bantuan dalam aspek tenaga. Sebab ramai kerja office, ramai kerja tak banyak bergerak, so dia metabolism drop, the energy drop, and then the poor eating habit, poor lifestyle choices doesn't help with the energy as well. So ada 3 produk Herbalife yang boleh membantu anda untuk rasa lebih bertenaga. So let's get into it. Yang pertama sekali adalah T-Mix Herbalife. Okay, so T-Mix Herbalife ni memang salah satu fungsi dia untuk bantu anda rasa lebih bertenaga. Bahan-bahan dia daripada orange pekoe, ada green tea, ada hibiscus, ada cardamom. So ini adalah ingredient-ingredient untuk bantu kita boost and kita punya metabolisme, and that helps us with our energy as well. So even anda dalam proses nak turunkan berat badan, jangan risau tentang tenaga. Even if you cut back on your food, you actually have got energy through, one of it is through our T-Mix. Okay, now dia datang dalam 3 perisa yang best. Okay, original, Halia, dan my favorite and my client's favorite as well, peach. Okay, so yang peach ni dia cuma datang dalam 100 gram punya option. Yang mana ambil 50 gram, tak ada option pilihan perisa lah, cuma ada original sahaja. Okay, so have it a go, try it. If you're already on the program, boleh try T-Mix. Contact coach masing-masing, tanya macam mana anda dapatkan T-Mix Herbalife. Yang kedua, Nature Raw Guarana, okay, ataupun Guarana Powder Plus. Alright, so ini pun untuk membekalkan tenaga kepada anda. Nature Raw Guarana ni dia ada caffeine. Okay, caffeine daripada biji buah guarana. Okay, bukan daripada kopi lah. Kopi memang kita tahu membekalkan caffeine kepada kita, tapi dia sometimes to some people dia ada kesan-kesan seperti jitteriness kan, dia ada berdebar dan sebagainya. So Natural Guarana dia tak ada kesan-kesan seperti itulah. Okay, so Natural Guarana ni dia lebih kepada nak memberi anda mental alertness, mental sharpness. Contohnya macam saya sendiri, bila saya nak drive long distance, masuk Thailand, pergi KL dan sebagainya, saya akan bekalkan diri saya dengan Guarana tadi, bancuh dalam saya punya air 1.5 liter or 2 liters, and I have it throughout the journey. Okay, so dia bantu kita dari segi energi yang sebegitulah. Right, so if you haven't tried Nature Guarana, this is the products. Okay, nanti contact coach masing-masing. Dan yang ketiga, okay, yang ini TR7 Drive. Okay, this is electrolyte drink. So maybe anda ni someone yang kerap bersukan kan, berjogging, pergi gym dan sebagainya. Anda berpeluh tu dia bukan sekadar keluar just liquid, it actually come out dengan anda punya electrolyte sekali. Tapi electrolyte ni kita sangat perlukan, kita penting untuk kita maintain in our body a good amount of electrolytes. So we need to replenish back whatever that we have lost during our exercise. This is a good alternative untuk melengkapkan semula electrolytes dalam badan anda. Dan dia ada vitamin B, dia ada karbohidrat yang boleh bantu anda get back your energy even though you baru lepas exercise. So itu 3 produk Herbalife yang boleh membantu kita untuk rasa lebih bertenaga dalam different situation. Okay, different usage of the product, and whatever that you need, just get back to your coach. Nanti mereka akan bantu. Kalau anda belum ada coach, klik link di profile, isi bar biru di bawah. InsyaAllah kami boleh bantu. Okay, harap video ni membantu. Kalau anda nak refer balik, save video ni, ataupun kalau ada kawan-kawan yang perlukan bantuan dari segi tenaga, yang kerja kat office dan sebagainya, tag mereka di bawah. Okay, right, jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum, bye.